Imam neku rubriku o društvenim igrama, da ne mora bez razloga se uplašimo. Rubrika društvene igre, pa ako igrate da pogledamo... Ja imam iskustvo iz tvoje emisije, tako da sam... Tako da si rešio da ništa ne odgovaraš danas, ćutiš kao za... Ne, beš ale, razmišljao sam koji ljudi bi mogli da budu zaštitna lica na kutijama za koju igru. Eto, ništa strašnije ako možemo pogledati. Može? Može. Ajde. Vojislav Koštunica za Mau. Kartašku igru. Ahmedinedžad, predsjednik Irana za riziku. Školica, Vuk Jeremić. Memorija. Čovječe, ne ljuti se. Idemo dalje. Šuge. Kiće posebno. Između dve vatre. Saša Popović. Nijela. Ćorave bake. I za kraj šah. Šah. Ivo Josipović, predsjednik Hrvatske. Može.